Ka Joint Action Committee na ribhoy ban persya eka tamasa cherry blossom haka shipo tarik naiwing arjar arpulai kalasya pen pulom no ka jingtmu jongka ban penlong ka jingya ki pat ba hamadan kur kalang lum dat kla ka badan ha boy rembong ribhoy district. Ya kani ka Joint Action Committee layas nok tilang hapening keseng MPSO, HYC, RBYO bat kasti. Ya kani ka jingtmu ban penlong ka jingya lang kalong halor ka jingkuman ka sorkar ban shimkia ka jingdawa ban pensange eka tamasa cherry blossom kabla penbej ban penkut haka sengi ublay kata ka khat khandai tarik naiwing arjar arpulai. Kumban syupen ken mau nadu bala pelat pat ba eka tarik ban penlong ya ketika tamasa kalami shibun ki jingdawa na ki babun ki kenhun seng bahalang bat ki kenhun niam na marga jingtmu ban penkut ya ketika tamasa haka sengi ublay kabalong ka sengi bala ken kentang na ki pat ringwit kristan haka leng kejela. Haba keren sekilat pathai kubor na kaliang kinong keren kila penpau ke jing persya kabakraw ke jing penlong ya kane tamasa ha kesengi ublay bat kila kentho ru ke sorkar halor ke jing bom perkhat syu ke sengi balak hin kentang daki babun ki pat ba jong ke jela ni kum ki samlas nong klem na persya halor ke jingwan kan ne ke bosom ndrengi persya tang baki penkut ha kesengi kurai belong khat khandai tering de ka e ke bro soksya syu kolong ba don we na pedeng ki member eksekutif juga senang bala keren ba babun balang kim persya halor ke jingwan juga festival cherry blossom hane madan kur kolang berembong ndai ong ba kidon tang we argun ki samla nong senong ki ba persya tenga sukhi ngasu khia halor ke jikren juga we ki member eksekutif halor ke jikren juga kalong ka ba klem nong rim hato shobanwan kene lalum se ek dorbar eksekutif senang atau lalum se ek dorbar pajba ban pensyai halor shobanwan di festival nga kum somla ngadap ke jing sukhya bat ngat pedem juru ya ke sorkar halor ke jing bom sap juga ya ke jing kerpat jungi habangi la lebu ya ke sthi nadu pasdang hasua ban pat poi kene tarik ru ngela lej arsin bat kum juru ngela lej ban ya kan duru ya ba snong hendrai kim sim khia ai tengi ni kum kun somla ngim la le ai ngim kwa hiru ban ya sdiu ban ngele persya bat ki habide ke jing kren jong i deputy CM hari ni ki tayo ki bala depno dakaliang ke jungki ki ong ba ade dang kene ka sin ke ba menta ke ba kin pelong hai ke bede bet kene ka singu blai dakaliang ke jungi ai khu blai e ba kene ke jingi ki ke jungi kalalong ke bejok wan ada ngimla ban pen kungu ya ke sorkar ha kene ka tayo ke ba menta ha kene ki singi ba khat khandai tarik ha ngimla ngim syamla pen kungu henrai ka ai ke jing senang bat ya ke government kalong ba nang nang sikmat ba kambit chu ban perlong kino tamasa ban yamane atau blading atau blay ya atau ding the Japanese so ya hap de kalai baje ru kada ding ka sing blay namar gaji sengnet kam stang lai baje te ka stang ke asan ndu baje la ne nyo baje kita ber ke balik jeseng pateng di seng baar lai baje 4 wah dan di bawah sau baje san baje bat kumta terter nama ka kasing blay hi la ne kisngi hi kido kikut be hadin ka khatar baje men met kala rade khatwei baje mkanaru kadang hap kasing blay te ngimdani e bat ong halor kata bat e ke bagin asyum ya ka rail la ke ko sai fikirnya ya itu de kuma filatit e bar ni wan tasmi ne ban wan ban ne kan jadi betul ba ya bu kan tarik nasi ba e bagi yo ko fi ko ba kalian itu senang tunjuk ya kata permisan semua kata program macam pergi meeting dan baru ini sebut ni kan diskusi ke bakrau kalau kan ni buat boleh tunjuk ba penolong dan timlah mana kata permisan ini penolong kata meeting kalau dia peaceful meeting tunjuk semua lagi harus social media ba jadi takkan dari teman ini ini takkannya kalian ini tak ini sebenarnya bertunjuk berpendam dengan pasar boleh kan semua kali kan lihat dengan itu di kamban jam yang cermin itu ni ini semua lek kalau kam kebahagiaan ini kalau kam ada ke balong ini persak kita kata ini boleh kami kalau bangile persak ya nampak kan itu kan ini persak itu kan kita banget kita pasti kan kau ini kalian jadi memang ibu ni nakanya ini imban kano ke sini kano ban no lagi besar kan kano mengikan kata jadi temu ke sini kalau sini nanti jadi temu ini kalau saya ko jira halor kan ni ka sini ko di persak ni ko nak
yang ni kum sama jong song song jong ni galum klam bong ai ba ni song kya shade akan resmi pendap ini nak jing lengo aba ni lambu abu pelanju sosial media angin le ya publik puting dak berjaya akan resmi Andre kedit insan dia Oktober pertama ini Dimsya ini bangin le ya kene publik puting akan resmi oh jadi siang inda kaliang profesional pendat kamram bila pha ya ka kot ya ka city ban ibu akayin jong sekretari bar akimi jong la ai jintip ba i sekretari don la ong i ba na jintip lam ya sekretari ba in sim khia kene bilang hoi mendrai ka ba penlango ini menepat abang yo sego kembang kesan ba ki ong ba khem yo information balai kim ong lupa neduk sini ro adep il ai ki ka jingtip ko babiang ha kapor babiang lada ki ay ngin daduk to kesini labyang ke lada ki priang na ki priang ya kane ke jing mu jong ina kalang sinong ke jing le ke jong ki ke pen pau sai yang ngi ken ba ni dei tang kit kriya kin yo ko ringi hendrei na kata kadau ni dak khia ko ba shikat de ni singo ban ai ko play kerpang ya ki media ba pi la sim khia kane ke singi hendrei ho se kalong pemban dak ni hendrei ai ko play kerpang tam ya ke JSC kabalayat tur kabala ile kala kadiai aduk kan klimat ka pamenta kadai kejing tristom ke jongki oi kidan ke jerut terwan kidan ki klit kinat ki ba penko hakar kom trekam henry kimsiam lak kanandin kai mga kwa banong kadai kari kadai kathan abu blay lak ku kepang ya kane family boy jingi haduk menta ru patja ka kumba jas go ki jela henry pose menta lak mu penban manra da kane hakani ke singi sonde henry isngo sikthang hak bagi kini ngalak tha punya kha yang hak ne pok snong bekla kumusamla bangan im bangan buram lem yang ni kesini sunde Andre menta pat tim syak skor tim singau su ke ga banja ke ga boleh le pelang ngintip Andre nang jongi kum berit baria ni subu tang kajing duai boleh le ke bo phela lada kiru kisim ya ka bor hanade nang jonga ngoban pau tang kita ketin kum no song snong ku blai sibon ki baro